Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma. Summa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe d'islam, ɓawen yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata duwano ɓurnaɗo tagefa ngo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓe guure makko nden fappo e sahabaɓe makko ɓen. Musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗo en fo meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna ya rabbal alamin. Mi toriki Allahu subhanahu wa ta'ala o tawon ɗo e nde ñalade ɗo hande ñande 12 lewru suumayo 2021, ɗum no hawra 1442 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Yo tawnu en e adoyteɓe natugol aljanna ɓen ko alda e hasbore, ko alda e lette ya rabbal alamin. Hare hande kadi en fotti ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Belgique. Ara inchallahu ka juulirde meɗen o masjidu ibadur rahman e nder laken Belgique. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hollu en timmode ɗen soodi nde juulirde ha hara inchallahu ɗum wona e julɓe Allah ɓen hara en hula hay hunde sina ko uri ka subhanahu wa ta'ala. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala wonɗo e wadde e wonɓe e wadde ɓen fi nde julirde yo Allah yoɓirɓe ko ɓuri moƴƴude, joddi ko woɗɗi ɓadi, andeji maɓɓe yo Allah hon ittu, mapundeji maɓɓe yo Allah hon hoynu, ko ɓe huli yo Allah hon dandu, yo Allah lontinanɓe ka ɓe itti jawle ɗen ɗon, yo Allah ne mahanoyɓe cuuɗi buyka nder aljanna. Musidɓe meɗen buyno tori en du'a no woodi jogiiɓe fayɓe hara haala kan ka hettaki. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu ferli so haala kan ya rabbal alamin, udditaka wondude e kala ɓiɓɓe kadi jogiiɓe sifanin haaliji ɗon, nawnuɓe kadi foppo yo Allah on dikkimɓe ya rabbal alamin. No woodi musidɗo meɗen kadi jogaɗo haray mo tori du'a fi yo hetta jogaɓe fop foti ko leyɗe porto, foti kaka meɗen ko Allah wawi accitude yo accituɓe wondude e teddungal wono yaltodirno annabi Yusuf alayhi salam ka nder kaso. En toriki Allah musidɓe men kadi haton jimɓe kaydiji ɓen kadi yo Allah on okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki. Haray hande inchallahu si muuyo muuyi alluwa suuma e meɗen ngal ko honɗum woni ko yewteten ɗo, ko landal hino lande sono be sono, ene ko golle honɗe ɓuri e moƴƴude ko goɗɗo watta e nder nde lewru suumaye. Golle honɗe ɓurɗe moƴƴude e goɗɗo waɗata ka lewru suumaye ɗo, ayi innama ko lewru ka golle moƴƴe jaɓete. No kasa sen jaabige ɗo joni buy haray na to wonno ko habborno, kono jente moƴƴe musidɓe julɓe tedduɓe. Gollal ɓurgal e moƴƴude ngal goɗɗo haani fuɗɗorade e nder ndu lewru suumaye, o duumo e maggal e nder lewru suumaye, o timminiroya kadi lewru suumaye no ngal gollal ɗon kadi si suumaye on kadi feƴƴi kadi o jokka ngal gollal ɗon ko islahul qulub, ko moƴƴingol ɓernde makko nden, moƴƴingol ɓernde makko nden, ɓernde nde laaɓa pos e konnagu e haasidankaku e gañanandi, ɗum laaɓa pos ka ɓernde makko, ko ngal ɓuri e moƴƴude. Fi honɗum si ɓernde nden moƴƴaari haray golle ɗen moƴƴaari. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo huyre wotere hino e ɓandu bani adama on, wo si nden huyre ɗon nde moƴƴi haray bani adama on foppo o moƴƴi, si nden huyre nden nde boni haray ɓandu makko ɗum foppo kankadi bani adama on o boni. Ɓe landa ko honɗum wayi ɗum ɓe ñiwo ko ɓernde nden, nde ɓernde meɗen foppo ko ton iwrata, ko ton miijoji bonɗi ɗin iwata, miijoji moƴƴi ɗin ko to woni ko iwata. Si ɓernde nden no moƴƴi haray neɗɗo on o moƴƴi, si ɓernde nden nde boni haray neɗɗo on kadi haray o boni kadi. Yo Allah moƴƴinan en ɓerɗe men ɗen. Gollal ɓurgal moƴƴugol ngal e konnguɗi karamo ko ɓen ko islahul qulub, ko moƴƴingol ɓernde ma nden. Suumaye on hara o tawnarima e konnagu, si o tawnima e muɗum hara o accidarima e konnagu, e gañanadi, e haasidankaku, e wikkagol, e yennugol jikkuji bonɗi ɗin fop, suumaye on laɓɓinama e muɗum foppo taw si suumaye hewta. Si suumaye kadi hewti yo laɓɓina puy seede muɗum. O yiyay ɗo je suumaye hewti bandiraɓe no muuri halaba no ɓorni conki, ko ɗum ɗon hani kontinire kadi si suumaye yehi. Fembinoɓe no itti, morotonoɓe mes no itti, ɗo tigi tigi on a wakkilike. Jon noon ko añannoɗa goɗɗo itta ɗum, ko monaninoɗa goɗɗo itta ɗum, ko sonjinoɗa fi goɗɗo itta ɗum, laɓɓina ɓernde ma nden e haasidankako. Seede muɗum ñande goo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe tolodi e sahabaɓen ɓe inni aaden aljanna naatay ɗo aljanna aray ɗo joni adiɗo arde tawen ɗo wo on haray ko aaden aljanna.
woni seeɗa ni tun goɗɗo arini assalamu aleykum sahabaɓe foppu ndaridiri ɓe tawi pellet ko oɗo wonoyi kadi ɓaawo balɗe nelaɗo sallallah alih w sallam no tolodi e sahabaɓe ɓe inni goɗɗo kadi jeyaɗo yimɓe aljanna ara joni tawa en ɗo woni seeɗa kadi o arnoɗo hekkiyanki on kadi o ari woni ɗiɗi wonoyi kadi ñande go nelaɗo sa sallam no tolodi e sahabaɓe ɓe inni aden aljanna kadi ara joni tawa en ɗo wonoyi seeɗa kadi on aden goto kadi o ari o wiyeteɗo abdoullahi ibnu oumar ɗum galɗinimo laabiji tati nelaɗo no makude ko aaden goto woni e yaltitude ɓeyni ko aaden aljanna si o hucciti ɓeyna kala faalaɗo darde aaden jeeyaɗo yimɓe aljanna fal yansur ila hasa yo daari oɗo oɗa wini o kanko o yahay o waloya ka o anda ko honɗum e gollal moƴƴal o woni e wadde ha tawata o ɗimakuji nelaɗo sallallahu alih w sallam ɗo laabiji ɗin tati no hawrodiri e makko ɓay kamɓe kadi hiɓe juulude hiɓe horude hiɓe hajjude hiɓe zakkude ɓe wadde piiji ɗin fop hiɓe kadi laaɗo sallallahu alih w sallam hiɓe wadde jihadiji fi sabilillah ko fi honɗum o laabiji tati ɗo hawrodiri e oɗo o yehi ka oɗo o inni hara kanko e mawɓe makko ɓen hiɓe jogii lurral hara yo faala yo acci o koɗomo ɗo balɗe tati o yehi inni en laala o koɗimo ɗon balɗe tati o ndaara ko honno o juulirta o tawa tigi tigi on hay hunde ɓeydaki ko honno o naafirta jemma hay hunde ɓeydaki ko honno o jangirta qur'an hay hunde ɓeydaki ka ittugol sadakaji hay hunde ɓeydaki ka wondigal e ɓeygure makko nden hay hunde ɓeydaki ɓay wono yahaka o fokkitata ɗon o inni tigi tigi on min e mawɓe am men haɓa few kono ko woni tun ko addilanka ma ɗo laabiji tati miɗo taweɗe ka jonde nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe inna aaden aljanna yaltitay ɗon ɗin laabiji tati non ko a woni e yaltitude ɗon yeeto lan ko honɗum e gollal wonɗa e wadde tawata ɗiɗo fof hawrodiri ɓe inni ko a jeeyaɗo yimɓe aljanna on say gorko o inni hay e hunde mi ala wadde sina ko ko yiwɗa ɗo no yiruɗa ɗo ni ko ɗum ɗo pet oya hayli hoore yehi ha o fokkiti tun oya nodditimo o inni ari oya yiltiti o inni no woodi hunde wotere pet ko ɓeydi e hoore ko ko yiɗamiɗo wadde ɗo kala nde miɗo waalo mi waalotako mi ɗano si wona mi innayi allah kala waɗɗolan goɗɗum min kaarijo foti o tewi foti o falju foti o anda allah min mi yaafike mo mi torike ma yaafomo subhanallah o laɓɓini fep on say abdoullahi ibnu oumar o inni ko sabu ɗum ɗo wonɗa jeyaɗo yimɓe aljanna o laɓɓini ɓernde makko nden fop allah okkirimo aljanna sabu ɗum ɗo mo be men kadi yo hasibi hoore mum ndeɗa waalo ko jelo monaniɗa no woodi woɓɓe ño'ayɓe yimɓe ha ɗantora e hoore téléphone hara ko ño'ugol yimɓe ñamugol tebbeli yimɓe andi to non ño'ugol goɗɗo a ñamude tewu musidɗo ma surraɗo ɓaawo balɗe tati irtamo ñama sitta ɗum ɗon e di a ño'ude musidɗo ma imamu shafayi kanko ko inni rahimahullah wo o ño'ata hayƴe gooto wosi tawino kadi be o ño'a goɗɗo o yumma makko jara o ño'ayno hara si moƴƴi makko ɗin ƴettoyama yawmal qiyama hara ko nene makko woni ko hendoto ɗulle hay yumma makko o ño'ata wosa tawi goɗɗo no ño'ama no bonnama inde o susta wolde tawnema e hoore tooñe wo ko a yew ka marché ɗaɓɓa makki salum ɓurkugo yeɗɗude e basam bamakoji ɗi ɓurɗi e yeɗɗude e honno e vaccine ɗin e ko mi anda ko no coñci ɗin ɗi wiyete coñci sonnaɓe sooda ɗin adda holtinama o par ce que on koye gollal ngol ma woni kono enen sa tawi goɗɗo no ño'ama hande kay ɗum ko probléme watta imo gollandema ko juuli konko an jeeyi ko hajji konko an jeeyi ko woni horde konko an jeeyi ayay goɗɗo ñallal fof himo hoori ñallal fof himo ñowde yimɓe ɓe woni ñowde ɓen ko ɓen woni mari henɗoy to joddi korka makko ka yewmal qiyama oɗo o naatiri aljanna sabu ko laɓɓini ɓerde makko nden e haasidankaku e konnaku kadi man la yarham la yurham kala omo yurmatake yimɓe ɓen allah kadi yurmatake mo ko ɗum ɗo woni gollal aranal ɓurgal e moƴƴugal ngal goɗɗo watta e nder lewlewol suumayere an asi suumayaro o kay tawete wallahi buy sikkayno joni ko innugol ko ya hooru ko ya naafu jemma ko ya janngo qur'an la adu ɗum ɗon fop sabuna si ɓernde nden moƴƴaari ko nden ɗon bonnanayi ma ɗe golleji ko hooruɗa bonnanama ko naafuɗa bonnanama ko ittuɗa sadaka bonnanama ko hajjoyɗa bonnanama ko jokkuɗa henna golleji ma moƴƴiɗi fop sabu bongol ɓernde ma nden ko ɗum bonnanayama ɗi golleji ɗo ndaare ko allah inni ka qur'an makko qul mako yenelaɗo a usumiɗo molora bi rabbil falagi on jeyɗo subakaji min sharri immorde bone ma khalaqa dendangal ko tagi wa min sharri immorde bone ghasiqin jemma iza waqaba si o niɓɓiti wa min sharri immorde bone annaffasati ɓe wuttay ɓe tutta fil uqadi e nder piɓe o sakkitoroy honno wa min sharri immorde bone hasidi neɗɗo añanɗo iza hasada si o feññini ngaygo
si goɗɗo yehi añima ha feññini ngaygu moolo Allah toroɗa Allah yo Allah hon dande bone on ɗon nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki wo innal hasada no gañanandi yaakulul hasanati no ñamira moƴƴi neɗɗo on kama taakulu narul hatab wano andirɗe yiite ñamirta carmalle ma wano anduɗe no yiite sunnirta huɗo yorko si ukkama e muɗum kono non gañanani ndin ñamirta moƴƴi ma ɗin ko wonɗa e juulude horude hajjude janga qur'an janna waajo gañanani ndin ñama e ɗum ɗon fof konko woni ka ɓernde ma islahul qulub moƴƴingol ɓernde nden ɓuri gollal ɓurgal e moƴƴude ngal hanɗe wadde e nder ndu lewru sumaye wa akhiran ka fen gollal ɗiɗaɓal ɓurgal moƴƴude ngal ko almuamala fima baynana ko gollodirgal ngal hakkudeji meɗen si a bonni toroɗa yaafuye sa bonnama kadi yaafoɗa gollodiral ngal ko Allah mantiri nelaɗo kon sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala khuluqin azim mi wondi hiɗa jogii jikku moƴƴo so ndaari wano ka leyɗe portoɓɓen goɗɗo a yaaɓay goɗɗo hawgayɗo innama pardon kaka meɗe yiyata goɗɗo hino yana goɗɗo jala gasi goɗɗo yani ko ɓe landotoma so tawi a barmani ɗum noon serti honno ɓeele wonaɓe julɓe ni gollodiral moƴƴal ngal hakkudeji men addinu al muamala diina kan ko gollodiral sabuna si tawi a moƴƴake e yimɓe ɓen gollodiral ma ngal moƴƴodake e yimɓe ɓen yiwɗoma wono joganima konnagu yiwɗoma won honno hiɗa haɓidi e makko moƴƴi maɗin fof ko wonɗa rewde konko ɗo woni ko yaroyta ndaari hakkunde ma e jama on a wawata jama on fof yiɗama ɗum ko impossible kono wata jama on kadi fof añe ɓe innayi woosi si bappe fof dogidi sarire wo haray ko kayri woni wani yiite ngen goɗɗo non o daɗata kundule jama on kono non wata eto hara hiɗa bonni waɗi si tawi kundule jama on wowluma sa jooɗo ka anduɗa sa jooɗi ka yimmoday e ñooge mi darnira yewtere anden seede en daɗata piiji tati no ton bani adama o daɗata ko etiɗa wo a wawa daɗugol mayde ko etiɗa wo a wawa fotagol e hoore o adna ko etiɗa wo a wawa kay daɗugol kunnule jama o seede muɗum hiɗen andi qissa mawɗo on kanko e paykunkun ka babunkun ɓay mawɗo on hewtimo faala wasiyade ɓiɗɗo on hollugol mo ko woyti o daɗata kunnule jama on o ƴetti babunkun o ƴetti oyni arma mi hollama ko wiyete bani adam ɓe fokkiti tum ɓe ɗiɗo no ɓe waɗɗi babunkun ɓe yehi ha ɓe fotte yimɓe ɓe ni kono emma ɓe ko criminel ɓe honno ndareɓe ɗiɗo non e hoore kum babum hiɓe soñji kum mawɗo indi pay anani o yini ɓe ɗiɗo non ɓe tippi ɓe ɗiɗo non ɓe seppi ɓe yehi ha ɓe fottoye woɓe ni kono ɓe ko huɗaɓe honno ndaariɓe ɗiɗo non hiɓe seppude babum kun tun hino yaafere mawɗo indi anani o yini on say mawɗo on ƴawi paykun kun hino pooɗude babum kun ɓe yehi ha ɓe fottoye woɓɓe ɓe ni kono o mawɗo ko criminel jonno no hunƴi ndar kanko tun himo waɗɗi paykun kun kañum hino seppude ka nange mawɗo inni anani o inni mawɗo on teppi o inni o paykun kun ƴaw paykun kun ƴawi ɓe yehi ha ɓe fottoye woɓɓe goo kadi ɓe inni kono paykun huɗa kun waɗi ɗo kanko ko kanko ƴawata hara ben makko no seppude mawɗo inni anani o inni o inni a kon ɗo wiyete bani ara ɓe turni ɗon ɓe yilti no etorɗa wo a wawa daɗugol yimɓe ɓe Allah o daɗari ɓe inni wo yadullahi mahlula wo juuɗe Allah ɗen ko kolmbaɗe ɓe inni wo kadi Allah ko wudduɗo ɓe inni wo Allah jaɓay sadaka Allah daɗi o daɗari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e annabaɓe fof ɓe daɗari ɓe innime ko yimo ko sha'ir ɓe innimo ko majnun ko feɗɗo ɓe inni wo kahin ɓe inni wo kadi ko ndurejo gombilejo oɗo kadi o daɗari sahabaɓe daɗari salafu sali en daɗari na an bani adama ko woni ɗo daɗata mawmen ɓen ɓe maka e resumugol nde yewtere ɗo ñorede bona ko tawrede boni mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o ya Allah okku en timmode moƴƴere o okka en jannatul firdausil a'la nawnuɓe fopp yo Allah o dikkimɓe sifa cellal ngal o okkuno annabi ayyub maapiɓe fopp yo Allah ittuɓe andeji maɓɓe ɗi sifano ittirno annabi yunusa ka nder reedu linguiŋi sokaɓe ɓen fopp yo Allah yaltinɓe kasoji ɗin sifano yaltinirno annabi yusuf ka nder kaso mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala maapiɓe fopp yo Allah ittanɓe maapundeji ɗin waɗo ittiranno annabi isa kaɓe falanomo warde ɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala huluɓɓen fopp yo Allah waɗu hijabu e meɗen wano waɗirno hijabu e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e aboubacar ka fammere
mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala faalaɓe lumbugol ɓe foppo yo allahu lumminɓe wano sifano lambirirno annabi Musa o halki fir'auna yo allahu moƴƴinan en ɗo moƴƴinananke meɗen yo allah waɗu leydi meɗen ndi lagine leydi ɓurdi moƴƴude e leyɗele yo allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo allah waɗu en enen kay lamatiri fewndi nunɗudi hulore Allah bakkatuji meɗen ni fapmaji janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimi ko anda fimi yo allahu yafo en yo allah wurnu en koyen julɓe o ƴettiten hara koyen gomɗinɓe yo allah wurnu en haka gurdam moƴƴani en yo allah ƴettite ñande tawata ko laaka rawonno ko moƴƴani en yo allah okken o aljanna wiyeteɗo jannatul firdawsil ala mawɓe meɗen jibimimen e nder l'islam yo allah yaafu fatiɓe foppo e maɓɓe luttuɓe hoore gurdam e yo allah ɓoynudu en juulirde meɗen inchallah yo allah hollu en timmode ɗe soodi ɗum ɗo wonɓe wadde jawle muɗum foppo yo allah yoɓiron ko ɓuri moƴƴide joddi o jonnitiro yaw ka jaama moɗon ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ko Allah e ɓernde hisude e sirku ya rabbal alamin haray si muuyowo on muuyi en jango si tawi jon jango jaɓi à partir de 19h30 heure de Paris ɗum haray hino hawra GMT on ka meɗen to haray 16h30 inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.